بینرین هجا و عزیز ایروجه ام به برنامه هنری دون میوانه و هیوی دکم هون باش و سرفراز بن ایرو میوانه ما برهفکار ما مستحلمی آقیوله امل سرکار و باروی و برهفکاریا کو سالانه کد و زحمتیه که مزن دای پیشیاخه و حتی روژا ایرو اینا امل سر کار و بار باخبن ام تخازن هونجو شرکاتی ما و ویدمه و وی برنامه بکن کرم کن ما مستعد بخيرات سرسرة و سرشبا نخ دبي سرشبا تانيش باشه باشن سپاسونجی باشن ساخ و سپاس مالیا با سرشبا و تبینم باش بن ما مستعد پیشیا ما ام بیشن برهمین کو دمکه تدای پیشیا خو و سری ساله هات چاپ کردن و بلاف کردن هیا اما تقص سروانج باخمن ل دست بیکش بو کسین کو بینرین کو جنو و ناز دکن و تماشا دکن ام تخازن برسکی وسا جوا بکن خمو فکره برهفکاری چیروک و ستران و دستانان جکو دست بیکر و نهاچ آستی دایه تخازن پیچک بس بکن پیشی جبوك من جدنگ بجا حست کردن من قصد تمام برای کرده سال 1977 گرک ناس ما ابون چیروک و دستان دگوتن ما گوداری وان دکرن جوی چقدر حس کردن که مرا چه بود حتی هفته ونها بویا وای یعنی وکی هوبیم بیشن جبوک کیف هم جوان را دهاتن ما برای کرد لیج هفته ونها بشوندا هنکری برای کوپیک مذکر ایدی تلویزیون وبون رضا فیلم دست بکرن بالا جوانه و جناب طایبتی که سر تلویزیونه ایدی شورک مورک جی چه نزبون هنک جی او ترس بمره و خوفه بمره چه بود برای کوپیک جی هفته و نهاب شونده ایدی من برافکاری کرد حتی سال نوتی ده نوتی دیجا من دست به دشفراسیون اوانه برای کوپیک کرد من پشته کنه چه مجی وبون وی اوی دست بکر ما مست شبو برهفکاری ساز ام بیشن دزگهن آن ماکینین اوی حوجه دکن دست بکی دا او بیدوی خوا چاوا به دست خست یعنی تقییدین خوا و برهفکاری به چاوا تومار دکر شخو هری کار زور او بون یعنی دما پشته حشته که از لگنده گاریم او چال گنده آمده پریوانجی الکتریک تنبون امدشون ایک تایبی و نبون تایبی کابن هبون لازم او چال چم لیسه یعنی در فتح من وصا پرجی تنانه آموران یا کتاب بکرم ام چم از پرچان تایب هن الگند گوتن اریم دسته کیا دسته پیل دبرن جارنا جوان پیلا قیم نت کردن کابن دبون دنگ قاطعه نباش دهاتن تایبی وان کابون بدنگ بخرجین مجین دهاتن گرتن وی اوای ما دست بکر و طرز دست بکرن ایرو چوای ایرو روشته دو داف کار ام بیشم وک شخص دست بکی تبصری خود دست بکر نها باور کم دبن بانی سازی دا خواستم بپرسم پشتوانیا جبو برهفکاری پشتوانیش بود چوای آستی دایه یعنی حتی 10,006 تشتکی تنبون بله 10,006 جبو شهرداری گازی مکر بله ام شهرداری ما دست به خبات 5,000 گوتن کر دوی دا سه جلد آنتولوژی دنگ بیجان او جبو کم شهرداری خبتیان موی به درفت شهرداری آماده کرن و پرتوکه کجی دنگ جنا ستران دعوت شاهیه یک جی دیسا دنگ میرا چیروک دستان اوان 5 پرتوکا ما به درفت شهرداری آوا کرد پشتی کنم شهرداری درکتن دیسا به درفت خود کم یعنی او 10 سال شهرداری دا خبتیم نته دا تو کسی یعنی قصد سر درزی کیجی نسازی که نکسا آلیکاری نکریه تا درفت خواه آماده درفتین خواه یعنی من درفت خو دنگ بیج و چیروک بیج اوان جی گوتیه موس آماده کرد تا تن استرانج خواه او نکرن چیروک جی و دستان جی و سرپیحات نه لور از دکارم قلاوان بکم نک صلاحتا نه 500 چیروک و دستان تا و گوهرته وان برای نوستاندنه این نوستاندی 600 ستران شاهی دعوت من نوستاندنه 300 چیروکن لعوران کدبین فابل جوان را
1700 حب ستران دنگ بیجا 10400 حبج پیکانو که من نویساندنه وانا ادنا وان بشا پیکانو کادا بیرانین ماسیوانی هنه بیرانین خزینه کاران هنه لسر شیخ و صوفی مالا و فقیان هنه لسر مرتبه پرتوکه که اوجی وصا جهه نه بله ما مستد خواستم ابی بپرسم گرینگی برهوکاری جبو هنر کردی فایده وی ده چه آسته داید و چه واد بینه چیه گرینگی برهوکاری ده هنر کردی ده یعنی برهوکاری نه هنر تنه بله بله هیمه چانده راست هیمه چانده هیمه چانده زارگوتنه اگر برهوکاری نه به زارگوتن نه برهو کرنه که پریویجی نه هاتیه برهو کرنه 30 سال سیاست قاسی خالیه جغاره که دوی کاری ده آلیکاریه تو کسی نکریه نه برهوکاری نه به زارگوتن نه برهو کرنه دمن پاش 30 سال 40 سال 50 سال پاشه سینما کرد چاو که اگر هم دبن ویچه به ایشانو چاو که هنرمنده که پیو سترانش کو بینه یا چیروکش کو بینه که ستران اتنه بنوانه جبونه یا زارگوتن و برهوکارن جبو سینما جبو سانو جبو ستران بیش جبو یعنی جبو کاری چند هنری بنگه همی بنگه راسته قادا كنتو برهوکاری یعنی جدست که حتی نه جیه کتا برهوکاری لیکره چیروک و ستران و دستان لیکوم کره آمده یعنی در وای آمده جی در فت انتهنه تو چی دگره؟ نه بپرانی لگورا چومه لیسه و خاندوان بونه پشتویجی مقدان دیه در فت من اول در و دور آمده اوجی نبتوای یعنی 4-5 نافچه آمده جوانا جی بپرانی گنده حضرویج بو کن نافچه منه 23 گنده واندم برهوکاری کریه 10-15 گنده لجه 6-7 حبه فارقینه 3-4 حبه بسمله یعنی بپرانی در و دور آمده بیا لی دم هم کتن شارداریه خباتن انتولوژیا دنگ بیجا ما لهر جکر یعنی مجبور دست بکر بوتان غردان سرحد حتی چخوروای جیم چون اوه ما مسته تشتی کود برهوکاری دم بیشن تایبتی لسر سترانان جبر کو ام زیدت لسر هنری او بکن لسر سترانان جوازیه یعنی جداهیه کو سترانین که بندا دنگ بیشین که بندا و این کو دنابرا موزیکا ایرو تی آفراندن دا تو چه فرقی دبینه تشتی کو بالا دادی کیشه چیه یعنی ستران دنگ بیشیه دما کت آستا به آمور موزیک او ستران تخرا کرنه چه تخرا کرنه چه دانی یعنی ستران اکی 20-25 دقیقه درجه ستران اکی دنگ بیشیه وانا جبو که به موزیک بیشن ده پیشی دا 3 دقیقه دورن دناوی را دورن دپاشی را دورن لگورا موزیکی چیت کن نوارو که وی ستران چو به توایی اده ویجه جی تدا چو جبر که یک پاره وی خرابو خراد که موزیک ستران دنگ بیجی به موزیک ناوه ها تی بیجی رادیو ایریوانی گوتنه بغدای گوتیه رادیو تهرانی گوتیه لچه کرنه ستران نیف ساعتی هنه 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه سا کرنه یعنی اساسا بپرسم مسته او همان دمی گوری فکراتت وک رخنه که او دیکی دنگ بیجی اری ام دماغو ایرو لی کولینه که و لی پرسینه که او دیکن آنتشتی که ام راستین به استرومان خاطنا قید کرون گوتن او جسده می وی چاقی نباید تو نبونه ام بیجن موزیکشنه اگر موزیکشن وی دمی هبان دویا که یعنی پیکانه بکو ام بیجن شاکروان عزیزی سمی آن گلیا فلا وانا به اویرا به آمورا را دنگ بیجین خواه یعنی شاکر وقتا دست دنگ بیجی کریه آمور موزیک پر بونه یعنی شاکر اینا نوت ششا در رحمت کریه راسته محمد صالح بیناتی 38 جدی خویه 84 در رحمت کرد ما آمور موزیک 84 شده در کتن ناش خو دنگ بیجی موزیک ناچه یعنی آمور موزیک ناچه بره دنگ بیجی بسر خو اکوله کیه بسر خو شاقه کیه
فهمت كي تباك استاذ ما بي او بما مستنك وجه اوي يعني كسيكو ارانجا واسترانا دكه ام بيجن موزيكي استرومان السربار دكه ودنفسنا دارجه چقاس تن نکو تشتی کو تی بهستن ام بيجن ملودی یک نوای که تی بهستن وان سلیقه سترانه که جدر وی بهستن اوی ام بيجن هلا سوسيولوژي داد هلا ادبیات داد هلا فهم کرنا سرپیخاتی و جواکی ده دبکو جبرکو سروی خودی آگاهداریه که برفره هم ازن نکاره اسرومان و دنگ بیجی لحو بینه دبکو خواشتر و سرکفتی تر جیبه یعنی لگورا من آستانگی هری مازن دمویه یعنی اگر سترانه که شاقه که درویش عبدی یا شاقه که بنفش نارین 2 ساعت داجو یعنی جبو کوی به امورا پیشکش بکد به 4 ساعت به کس کی چوا ایوی 4 ساعت ملت بده رواسانین و بوان بده گوداری کرنه نممکنه نوسا گرک امی راستی جواب نابه يعني جبر كم سردمه که ویدانه مثلا هر تشت بلز و بس تیجیان کرن ام بیجن سترانه که درویش عودی پری کسیش ساعتك زیاده تر گوتید ام رابن ایرو به هما مان اوای آرانجه که باش جیره چیکن باور کم جبو کو ام گهدار بکن گره کم ساعتك رولن تنه جبو وقتنن باندورا گهدار کرنه و باندورا تیگهشتنه دل کوبمینه و ام بیجن طرز جیانا ایرو دل کوبمینه و دمی گره کم تشتی کود آفرینن لگوری دما ایرو چاوا او بکن يعني از دي سويد بيجم انا مروه كي تشخاص بالدار 20 دقيقه دباكو هالشي غطام بدا قوداري كرني فقط ببدا ساعات نا ممكن هاشي ورا جي كذني جبر كاري جبر فكاري بعد سري بدا تشتاك كذني بكره تشتاك جوي ستراني جي فامناك نجنا وروكا ونا هو دنگ تيغوي وي لياشي وي الجي كذني با يعني يرو كدعفرين دكارن 5 دقیقه 6 دقیقه 2 بند 3 بند 4 بندا با آفرین و لگورای موزیکیت با انسترومانا با آمور موزیکی بشن لگورا ای بره لگورا وی درجی وان لگوری من چوته نغابه دنگ بیجی ستران دنگ بیجی و آمور به هف ناکر باشه اوی دمی او ساما مسته مثلا گل اکستران و دنگ بیجین اوی هن آرانجور هن موزیکشن را دادن ام بیجن دنگ بیجیه کی اوی ایکو بی آمور خاطنه گوتن موزیک دارجنه بنی و او دیکن گله کسی که گفتارش دیکن دی بیجن یاری گفتار کن لیچت کن من هنک برجی کو او ستران نیف ساعته تینه 6 دقیقه 5 دقیقه 5 موزیک داوجه سر و 10 دقیقه و صادقه یعنی مینا که بیا درویش عبدیه يعني درويش عبدي سترانه كي يا دستانه كي 7 دقائق كو تشيكرنا ب 7 دقائق دبيجن او هناك بلكي غور روجا ايرو دمي هناك جريداي اويج بمروفت كاره بلكي قالك تشيرو كان 3 بندا دا 3 4 دا بين زمان سترانه كي از اصلا نفكرم جبركو يعني من بوره ستران بجبرا من بورم قابليتها دنگبيجي تشتكي دنيا يعني سترامبيجا كيرو نكاره چیه مثلا قابلیت يعني بهزاران وان پیوال پیاوريس كده بجا سترامبيجا يرو تميزات كي 3-4 بندا اوجي وكي دقال وكي داني يعني بآهنگن بپیوانن اوان بجا برقاش نباورم جسد حب سترامبيجا دكاسيوي براسي وكي شاكرو وكي راسو وكي صالح بيناتي وكي عزيري مجو وكي عبد الهادي وكي وانا بهونه وجه نممكن بله نممكن ما مستم هناك بحث ويش بكن برهفكاري دما كنتو دكي جرين جلبين سترانان هنا طرز سترانان هنا الجوري نافاروكي جوري مقامان جوري امبيجن سليقه و لدبر آمده سترانين كو تبحث ويكر ستراني بدويجني هاتنا گوتن و او كره يعني تو کاتگوری ذکرنه که چه که جبو کسی کو اوان هی مثلا نیتک وان هی آرمانجک وان یا برهفکاری هی و یک متدک نشان بده تو چه آرشیو دکی و چه جهف
و دقتین الگوری چه و دقتین اگر وقتاند نکبر نه انا برفکاری اوایه یعنی کاری که از برفکاری اتکم از وکی مقام آجیش خود جوی فهم جی ناکم جو ناقتینمشی کیجا هرمی کیجا گندی کیجا نافچه کیجا جنه بچه اوای گوتیه از ویتینم وی دنویسینم وصا پیشکش دکم یعنی کار من برفکاریه کار من işte makamı heremavi devokavi nene. De berevkari ama da ez çi gohdari tıkım, ji dengi strambeş, ji jene ha mer haş dengbeş, çi bikeve gohemin, ez wî dinivîsim. Karê min ev e. Gorî mijarê mesela ji bo evê divirsim. Mesela hin de deverên Kurdistanê stran li gorî naverok em bêjin stranên paletî, stranên evîndarî, stranên şerê. Tên guhartin li gorî vê heta ku maqamên em bêjin pirê piranî maqamên stranên şerê vê awayî ne zêdetir ev maqam hatiye bikaran ev ritîm qalibên ritîmê hatiye bikarin li devera Amedê taybetmendiyek wisa heye mesela stranên şerê cida navkirin yani di berevkariya min li di Amedê da ne stranbêjekî jin ne jin mêr tu kesê dema ji min re gotiye ne gotiye viya awaya viya awaya fena ku min got çi zanibe yani bîst stranê zanibe divê bîst stranê da dibe ku stranê paleyî hebin ê giranî hebin ê delûlê hebin ê dinê jî hebin çi hebe bira hebe em wê berevkariyê dikin bi wî hewayê min diweşînin îja di nava stranê dengbêja de bi taybetî me çar dosyayê cihê min veqetandin yani tasnîf kirin ji hev sele stranekî sirf bi devê jinê erê mêr dibêje lê bi devê jinê li ser mêr hatiye gotinê jin evîndariya xwe ji mêr re dibêje dosyakî da mêr bi devê mêr tenê ji jinê re dibêje di dosyakî da di nava stranê da bi devê jinê û mêrê jin dibêje û mêr dibêje jin dibêje mêr dibêje o dosyakî jî çardeh stran me girtin her stranekî pênc guher toyî wî duî da jî li ser jinê mêr tê kuştinê jin tê kuştinê eşîr li hev dikevin gund şerê navxayî çêdibe wana me veqetan bi vî awayî yani wekî dinê strana pir me ji hev cuda nekirine yani her wekî ê dengbêj da stranê şahiyê jî dibêje ê xwezayê jî dibêje ê şerrî dibêje ê qehremaniyê dibêje ê şînê jî dibêje di nava ew de me بله مامۆستا te behsê evê kir di stranan da şerê navxwayî gelek stranên ku em bêjin em stranekê guhdar dikin yani her tiştê wê bû me gelek xweş tê tiştê ku tu dibihîsî em bêjin selîqa wê yanî newaya wê gelek xweş e û meqama wê çi qas xweş e paşê em li naverokê dinêrin li ser şerê du mîrektiyên Kurdan em bêjin du eşîra û ewa hatiye nivîsandin paşê di wê derê da hemû ewa me xeyalê me û ew hezkirin ew dibe yani dema ku tu tomar dike stranekî û stranên vî ji reyî çi hassasiyeta te ewa te hemberî wê heye çawa nêz dibe yani li gora min erkekî min e ku ez li hemberî wî derkevim tune ye ji ber ku bi salan e hatiye gotinê û bûye qewmîne sedemê wan jî bêjim belê kerem ke sê tiştin yek jê ji bo erd û araziya bi hev ketine yanî ha gund bixwe ha eşîr bixwe ha hinek malbatê cuda cuda an ji bo axatî û koletî an jî ji bo jinê bi hev ketine di wan her sê mijara da şerê navxayî çêviye yani gerek ji hev kuştine erê meriv wan xemgîn dibe li viya rastiyekî Kurda ye bi sed salan e viya saatiye niha jî didome niha jî didome yani rastiyekî wisa em bêjin rastiyekî dijwar e ya ku mirov li hember derkeve bi her kesek bi çeka ku destê wî de yani amûrê di destê wî de kî bi hunerê kî bi stranê kî bi helbestê ji sedemê vê dipirsim mesela dema ku em behsê stranên gelerî dikin destanên gelerî dikin dîrek bi pesindayînê em bêjin işte dewlemendiya me ye nizaçiya me ye erê sersera û serçava lê di nava wê dewlemendiyê de jî an em bêjin di nava wê kelepor û geleriyê de jî hin hassasiyetên ew ê hene mesela gelek stranên em bêjin wekî we behs kire li
سر بویار و قومین دناب خویده چی بو ام نه تشتکی کمروف سودیشی بگره و آن وقت پس نکه و آن تومار کرنه که گرک حساسیت اکله هم بری وانه هبه گلک سترانین ام بیشن گلک دشون خوشی عملو سر دناب برا شر دناب اوا کرده دا هاتی برو گرک بی خوش نبه ناوی بی نرجیبه و چه جیبه او نه تخوازم پیچک بحثی اوی بکم جبرکم ابر یا بیش بلگین دستی تدال سر گوهرتوین هند مثلا چیرو کن و که مموزین او دستی تدا هیات السروی هنک لی کولین کریه بخوازم تو پیچک بحثی اوی بکم اری از خلا گوهرتوی اب کن نه مموزین تنه اری وکی وی گلک اری سر پیهاتی و چیرو یعنی گلی خانم هیا میرزا محمد کچلک علو علی بدران و حزنا کارو کلک سی احمد و خجیس و حجی درویش عبدی بنفش ناریوانا هر یکی ما هفت گوهرتوی وان برف کرن یعنی فانا مگوجا آمد مردین غرزان بوتان سرحده لگورا درفت ما شرکت ناوی لیمه موزین و مال ازاله تشتکی جهنه بله به درفت خو من حتی نا 19 گوهرتوی ما موزینه برف کرن دیسا آمد سرحد بوتان غرزان تدانه یه مال ازاله 20 هم شاغن هم جی گوهرتای وان ایجاد نوایی داشتی گلک سر وان هنه قاسی کمه فهم کر هری پر مموزین و مال زاله هاتنه گوتنه دنوا کرده دا بلاویه ایدنه جی بیشک جوان هفت گوهرتای پرترن وانا درفت او گوهرتو تیگه ها گوهرتو جبو کو تماشاوان و بینرشی هنه که باشتر هیسانتر جی او بکن چیه مثلا چوا گوهرتوین اوی یعنی چوایه ام بیشن کچلک د گوهرتوی که دا کچلکی پیره بله یک کرکیه د گوهرتوی که دا سه برانه یک جه کچلک د یکی دا هفتن یکه د یکی دا کچلک نه د نوا جیان خود د کچلک ببی اوای گوهرتوی هنه فنا مموزینی هنک دبی بازار مقرده بین سر 4 محله و 4 مناره هنک دبی سر 24 هنک دبی سر 6 هر دوره که هر حرمه که دنگبه جویل گورا خو هنک تشت لیزده کرنه هنک جه درخستنه یعنی همان مجار عینیه فقط یعنی چه بجم ریا برا دهداری یکه فقط ریوی پرن د پالوکی را د چی د دوی چم را د چی د تر علو را د چی د ریا داری مردین را د چی ببی هوایه مجار یکه فقط چوندن اوی گیستن مجار جهه یعنی ده انجام ده بویر همان بویر راستقینی همان بویر راستقینی نهایت گوهارتن ولی بده وی گله کسان جدا هاتی یعنی یک دنی بجم یک دبی قنچک مالی یک دبی قوزی یک دبی کوشه یک دبی گوشه ببی هوایه یعنی همان مجار همان فقط گوهرتو وکی سترانه اویجی احمد مالا موساجی هنک بسا تشتاکی دنی بجم او سترانه باب فقریه و باب شکری بله یعنی من هر یکی 20 گوهرتای وان دشفره کرنه دهاجی پرترن حسن مالا موساج احمد مالا موساج حسن مالا موساج همان سترانه فقط چیشان راسته؟ احمد مالا موسان حسن مالا موسان راسته او ای بیشی وانه ادوین باشورینه که حسن محمد عارفه کیه اوی دما گوتیه غلط کریه احمد و وصاعتیه تومار کرنه و بیا احمد راستی اوی حسن مالا موسای نه هم دوسیه که آماده کرد سر 24 ستران و چیروکه وان حسن مالا موسا یا در دورا دیری که یا مردینه احمد با مخچی گوته بون وی بخو هدو جدیه یعنی هدو جدیه حتی وقت گو پوری حسن دنوا پوته کیدا دسمال کیدا پیرا بند گو درد خستن ستران دگو پیرا دگریان دو تکیوسا جنا آماده کریه ای سال امی بایشینن ما مسته در وی برهفکاری تو هلبست داشی دنویسینو هلبست این که تو تایبتیش بو سترانانجی بو که بین یعنی سر سترانا بین آفراندن و چاپ کرن اوت که یعنی هلبست این خود تو کی جان نیرینا هنری دنویسینو حتی نها چند سترانه تاش هیله هنرمند آور
Yani az helbestvan nenim. Helbest jî bi vî awayê çêbûn. Ji ber ku min arşîva strana çêkir, min 12,000 stranên bi amirên muzîkê hatine gotinê min vana ji kasetan kişandina ve kompîterê dijital kir. Piştî ku wan kişand, beriya wî jî ku min godarî dikirin, min mêze kir ez ê dikarim hinek peyva bînim ceve. Rêz bikim. Yek di do sê rojek min mêze kir, 400 heb giştine hev. İca wan jî bi rê ku pêk kir. Yani ez nabêjim helbest bi piranî dişibin peyvê stranan. Ji ber ku min stran godarî kirin û deşifre kirin, ew di deşê min de çêbûn, wisa çêbûn û wala 20 sala jî min ji heman koma heman stran godarî kirin, ez hinek jê aciz bûm. Ji ber ku efrandin pir hindik bûn. Yani hunermendekî 20 salî da di kaseta di albûma çêtkeviya jî pir kême. Ew jî ya stranek notê de heye ya tune, çend hebê galerî davê jî yê koma, bi piranî jî komên me stranê koma berxwedan digotin. Piriya godariya wan kir em aciz bûn, ne stran bêkin. Ji muzîkê jî fam nakim. Ez jî xal ber kompîter rûniştim, min jî xwe hema devê xwe da bir û anî, ew jî mêze kir 140 heb çêbûne. Bi rê Seyda Perinçek 107 hebî notayê wan derxistin. û wala weşanxana melodiyê we tev hatine çêkirin wisa? 146 heb min bi deng gotiye goya dibêjim. Melodî ji te çêkirin? Erê yanî îca dibe ku tev jî bişibin stranên dinê, ji ber ku ez fam nakim, dibe ku yek jî neşibe. Seyda jî 107 hebî notayê wan derxist, me ew kirin pirtûk. Hatiye çapkirin. Ji wana jî yek kevalî Mehmed Elî çêkir, lê helbest berê jî di notu 50 de koma azad de hev kiribûn stran. Muzîka wî turan yapıştıran çêkiribûn, ala serxebûn û navê rinda min. û paşê jî stranekî bi navê Evînê Mamoste Ömer muzîka wî çêkir, serhildan û berxwedan du kesene wan jî wekî klîp weşandin, yani 4 heb bûn stran. Sihet û qewat baş. Mamoste dema ku tu helbestên xwe, em bêjin helbest, te ew kir yani di navbera nizanim nêrîna te çawa ye li hemberî ew ê helbest û stran têkiliya wa çawa ye, an em bêjin hunermendekî deng heman demê de ê ku dinivîsine gerek helbestvanekî baş be an ne. Lê vê dixwazim bêjim, dema ku tu helbestekî ji bo stranê ve dirêsî û bidî hunermendekî, bala te hişyariya te li ser çi ye? Yani hassasiyetê te çi ne? Tu tiştekî wek ewekê dibêjî ez dixwazim ev helbest û sap û terzî bê çêkirin, an tu wê mafî ji hunermend ra dihêlî. Na min te wan peyva yani ku me got helbest, min te hebkî ji bo ku bibe stran nenivîsandiye, na. Ji bo ku min got min arşîv çêkiribûn, min rêz kirin. Yani ev stranî paşê hena notu 8 wan da wisa bû. Beriya wî na, yani tiştekî wisa fikra min de tune bûye. Ez ê wîya binivîsînim bibe stran. Tişkî wisa tune bûn. Lê piştî ku min dan ser hev mêze kir, ji ber ku 500 hebin 400 hebî bi aheng û kafiye ne, yani bi aheng û kitan ne ji stranê ra dibin. Mesela ev, ji bo ku dibe, yani min bi taybetî ne ji bo bibin stran wan nivisan. Ji xwe min nivisandin, fena dibêjim bi kîte û ahengin ji stranê ra dibin. Bele. Mamoste li ser ziman jî ser em bêjin bingeha hin peyvên di ziman da tên bikaranîn, tu serê xwe bi wê ve jî diêşînin. Em bêjin zimanê di stranan da, stranê ku te berhev kiriyên gelerî de, zimanê stranên îro de tê ew kirin. Tu çawa nêz dibi çi rexneyên te an çi pêşniyarên te ji bo ew ê hene? Yani di stranên berê de wêje hinek jî xurt e. Wêje xurt e. Ha ê gelerî dibin, ha ku ê hatibin efrandinê. Îja îro jî yani hunermend îro pir bûne. Bi rastî pir û pir. Lê hinek stranê wan ne wan mêze dike sirf ji bo ku bêje dibêje. Yani ne ji bo hunerê ye. Di peyva mêze dike tu watekî peyva datine, herê ahenga wî li hevanîne, yani qafiya wî li hevanîne, lê tu watekî wî tune ye,
دبیجه دنگی و خوشه دقیره و گودروان وان جی هنه یعنی فرق اوه یعنی سدم اکو گهداروانا از اوسا بیجم جکیماسیا تهیلا زمان دا چوا بیجم سر زمان زیده سر خانه ایشاندنه چیه؟ تو چه آدمی؟ چه ما سرانه کسا اوقاس حیسان گوتنه وی پرانی دشبن هف تنویسان جبر که زمان ما چه کم تیا خفتنه یک دناو جوان ما دا پریوان پشتی کدبن 13 14 15 سالی هین زمان خودبن زمانه که دنز پیبن هین زمان دایی که دبن اوجی زمان سردت کی جای وسع دفکرن و به زمان خو دپیون جبون اوی یعنی به زمان جی نزانن دما گوداری بکن سترانه که نزانن او برغاستی لگورا زمان ویه یا نه جبر که او اخافتن اخو ایدی وکی ورگرد که به ترکی آن به عربی آن فارسکی هم بیه جاوید زورین کرمانجی یا جی سورانی یا جی دملکی واتاوی چی اندازه به هوکسی وکی کرمانجی رسن وکی هلبسته که کب زمان رسن به افراندن نای جبوناوی پرچه فهم زینا که آدوه والا دنگی خواه بجه نا بجه یا وی گوتن چیه یعنی چه ما بیاد بجی یعنی تنه دنگ خوشی اساس دنگ خوشیه زمانی که مرو هنرمنده که یعنی جبو همو بشین هنری اف در باز به هنرمندک چقدر سر زمانی خوال سر زمانی که فیرس به و او جیانا خدا به کار بینه جیانا روزانه به هر آوای زمانی خواه باخوه اگر هلبستا وی زمانی چی که اگر هنر سترانا وی زمانی چی که شانواوی چی که دود بیشه ده خورتر بد هم تیلا ویژه دا هم تیلا و گوتنا چیروک و سرپیهاتی و آن ایشه که اوا جواکی ده خورتر بد نوسته او بیشک وسایه لیتشته که دنش بیشم نه از برای کارم زانی بله ادوان کارا دا سپوریا متنه پردانه بونه مجیتنه نخواستم زدر سر بپیوم جی غلطی ملتیه چکم پاش ایجا بغیدن جزانی کارم برای کاریه لی تشتی که از بچاواد بینم گلک سترانه انا کد بیشن و جوان تماشا وانت کن گوداری وانت کن تواته کی وانتن اه قیرین و دنگ خوشه تو زانی هسته ما مسته یعنی جبو کمرو ج هنری او بکه ببوره ما مسته جبو کمرو هنری فام بکه ام بیشن سترانه کی فام بکن بمن نحوجه مرو دوی قاده ده کار و خبات او بکه یعنی یک و یک کاری استراتژی بکه و آن آموره که لیخه یعنی گله کس بخواه ناس کرنه از راست و هاتمه نمزوکشنه نه استراتژی آنم بیشن نه شانوگره نه اویده لی گهداروانک باشه بینره که گلک باشه بو نمونه روشه که هم تجواته که رو نشته بو ستران ما او دکرن جواته که هم بیشن کیف و شاهیه بو کالک جدور و او دکر هم گهدار دکرن نیست بو بریا چند سالا دبی لوی مامه خواه دووکا اوی دبی اف ستران و سانی نه هم ده هیلا گوتنا دا هم ده هیلا سلیقا که هند بیشن که ماسیه وی هنه از ستران بیش نینم یعنی از ستران نا بیشم نه اویکم لی بمن از گهداروانه که باشم یعنی بمن نگره که تنبوره که آن کمانه که اویکی لیگه گهداروان ده هیلا زمان دا ده هیلا حاکمیتا سرپیهات و دیروکزانیه دا اویک هبه سر زمانشی مروفت کاره سترانه کی بگلک هلنوی و او بکه یشخو او گوداروانه که رخنه بکه حال باشی خرابی او بیشک براستی همش پیوی فهم که همجی زمان خورا سردسته زمان خزانه زانه که زمانی چوایه لوما جی فهمت که اگر به زمان خود ندامه ای فهم نکه جبو که به زمان خزانه و گوداروانه کی باشه لوما دبیر و آوانه اما جوانه کی رو تمیزد که جبو که به زمان نزانه گوداری اوید که نه رخنه لید که نه رفنه بره میکن جبو که رخنه لید که گره به زمان خزانه و
و گودروان کی باش به اوجه حسب که یعنی جبو که هنر گوداریه که نجبو که دماغ درواز که و لچب کاخه يعني جبو پیشکفتنا هنرجی افتشت گرینگه گهداروان باش و شهر هیلی و بکاره ام بیشم برهمه که بکره دست سر بفکره و رخنه پیش بخواه جبو که کسین جوان نو ام بیشم نفشه نو سرفراستر و سرکفتیتر بزانه بونتر بکاره بکره تنه سترانگوتن و دنگ خوشی آن آمور خستنک تیر ناکه شونه مرو دمالوان مزد که هنرمندین که 30-40 سال بره هنرمندی کرن تشتکی جدا بون تعمکی تدا هبون واطه سترانه وان هبون یه ایرو وصانن یه جوان ایرو کتنه جه 20 حبی 10 حب براستی هنری ناکن پروبلم اوش خو نجالی زمان دا نجالی واطه ویدا نجالی وجه دا ناکن یعنی نوا مداج یعنی هم دبینن سه هواکاتینه جمع هف رئیس که و دبیجه و دقیره و دنگویجی خوشه و دبیز هنرمند و گهداروانی ویجی هنه یعنی جوان هنه جبو که اوجی دوی آسته دانه اما کسی که 30-40 سال بری گهداریا هنرمندین راست هیجه و ساغلم کرنه دما گهداریا و تکد ببید چیه؟ مثلا اوه بله ما مسته اموارن سر پرتوکین وداویه پرتوکین تاین هات چاپ کردن تو ما هنگ بس ویب که پیشیامه دو پرتوکین جدا یک جنشینه و جیانه اوینه و اوین داره و لسال سروی برهفکار هلمی آقیول ام تخواستم تو اولی با ما هنگ بس ویب که چه دست بیکر و چه قاز وقتی تا هل گرد و هنگ سروی او دما بریکم قال کر او جوان 4 پرتوکا یکه بله سترانن که تکلیوی بجنه راهیه جوان دوسیا یکه یعنی پرتوکا کی که آماده دبه ان هندک 100 ساعت جبون نویسه لازمش 100 ساعت 100 ساعت جبون نویسه بله لگورا بیا دما بریجی که هاتیه دیجیتالیزه کردن 100 ساعت جبوی چیه؟ بود 200 ساعت 4 دقیقه گوتنه که دمم دشفرت کن ساعتک 4 دقیقه ساعتکیه 2 روپل دگره ساعتکی 2 روپله پرتوکه که 200 روپل به 100 ساعتی نویساندنه و یه ساعت جی تومار کردن و دیجیتالیزه کردن دنگیویه 200 ساعت وقت درواز کی پرتوکه کردن یعنی قاسی کو لگرینا ام بیشن دورین کتب بخوازی برهفکاری بکی قاسی کو زحمتین کتب دما کوم کردن داد کشه وجا دو قات زیاده ترویج دما تومار کردن و دشیفره کردن او دیگر نوستا یعنی دما برهفکاری دا جالی آبوری دا درفتنه مرو زحمتی دکشینه زحمتی اویا هری مزن نفساندن اویه دشفراسیون اویه و دیجیتالیزه کردن اویه یعنی برای کنن در فتته و لچین مرو عاجز یعنی وان عاجز کی اختیاره کی کاله کی جنه کی ددی تایبه یا قمر ایوت کی اوش خواهد بجد ویداد عاجز نابی توان عاجز کی دم وان چه دم برای کار دم دنوسینه و دیجیتالیزه که او چه وقتا کی چه زمان دکده او مروا دوستینه ما موسی از خازم اوی بپرسم جبر کو تایبتی تا پرتوکه سر ستران به دویجنه هاتنه گوتن برهف کریه دما برهف کرن آواندا دیکلیات هم بیشن دایی که کرن بیشن دنگ بیشه که جن را شبو کتو برهف کاری آن هم بیشن چند سترانه کو دزان ترکیه و دهی قید بک تومار بک چه زحمتین و هنه ام بیش دنگ بیشه کی وکی نوان اونی که او بکم جبو کو اوه یعنی حسان امروز جدوی ظلامه کی کاله کی آنجنه کی سترانه کی او بک چه قاس چه زحمتین و هنه بس برالور تبلیغی که نه به تو ظلام بدوی جنه جهیه جدوی جنه جهیه بله به پرانی ستران این کمر دبیجن بله
بدوی جنه دی بیشن چه مزانی؟ نکو جنه گوتی جبو کو میر خود ستور دبینه خود دستلاتدار دبینه گرینه هیواخ هوار ناین سر خو وید که استی جنه یعنی توا جنه واسه نگوتیه هورگلیه که گرینگه جوات دارو دنه بله جنه قلس دبینه لوما بدوی جنه دبی هایجا جدوی جنه تومار کرن تشتکی دنه یعنی او کاره که زحمته چه مزانی زورا ظلام مالباتی عشیره السریه دنوا وی 40 سالی دا من جدوی 22 جنا برافکاری کری اوجی تر ناسه منن تکیلم وانه جنه که غریبش میر را ستران نابیجه لی میرا بدوی جنه گوتیه فنا کمگو میر استوره میر ناگری میر نابی آخل من بابو چما جن قلسه برا بدوی جنه بیجه problememe yani bedevi gotin ciheye cedevi girtin ciheye. بله. يعني همان دم دام مسته تا بحث هورگلیه که او کر او گرینگه بدوی جنه و دوی جنه سر خواهد دو واتین معنی جدانه سر دنگ بیج و چیروک بیجن آمده جده دیسه هم بیجن جبلی و آنتولوژیا دنگ بیجی کارو خبات کریه او جده همان دم داده همان زور و زحمتیه دا گهشتیه و تشتکی پیروزه جبر که هم هاتن هر جواته که دیسا خاطر خواستنه که بخارتینه هاتن داویه و چند گوتنه که کن این داوی هبن ام شتا بگرن ام خاطر خوش بینرین خوش بخواستن یعنی لگورا من برافکاره که اگر بیجه از برافکاری بکمو دویادا آواری که بدست بخم براوی کار نکه برافکاری نجبو آواری بدست اصنه جبو پاراستنه وی ویجه دفکیه جبو نوی وی کاری مکریه دوی جبو یا بیکرنه یعنی اگر جبو آوریه دوچ برافکاری بردش خو رومانا بنویسینه چیروکا بنویسینه البته وان که برافکاری تشتکی زنه برافکاری دوی جبو به رزگار کردن به خلاص کردن جوان دابونه خلاص به تکرنه نه جبو که ما خواند سپاس کنم صحت و قوات تا خوش ما مستمتو استان دجی ام کیف خوش بو گلکس فاس وقتش مرا وقتانده ده کارو باره تا ده قاسی کو امره تا قاسی کو هیزا تا تیر کر و ام سرکفتن دو خازن بالا تا سجاری آوا و هر خورتو به هیوی به سپاس مالا و جواب بینرین هیجا و عزیز به هفته جمع هاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه یک دی و دم یک دی بمینند خیر و خوشی دا هر سرفراز بود